Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syani wa daraji Atfatan ya haji ratal alami Ya uhailal judi wal karami. Kasih asmana baji Ustaz. Asmana undang ini. Saya asmana se ampon lake napa bini. Lake napa bini inggi? Lake katon. Lake itu. Kasih asmana. Lake Ustaz. Jawara berarti. Iya, ini merupakan nikmat yang luar biasa Ustaz, nikmat yang besar. Hadirnya tamu yang istimewa untuk Sabul Hajah yang sudah dikasih nama Abizar Fadil Al-Ghifari yang kita panggil bersama-sama Fadil. Begitu. Kita doakan semoga menjadi anak yang saleh. Amin 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 Allahumma amin. Menjadi anak yang adil. Iya begitu Ustaz. Tepatlah Ustaz. Fadil asmana. Fadil. Panggilannya Fadil. Fadil itulah panggilannya. Fadil. Wajahnya ganteng kayak bapaknya. Oh nih kababaan sampean. Mudah-mudahan ganteng hatinya membahagiakan kedua orang tuanya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Tentu bahagia Ustaz. Ini ke tuan rumah pun semisem. Saya di Ustaz tuan rumah. Ini kepada Ustaz. Badegi. Ainur Rafiq. Iya. Ditunggu gabungannya Ustaz Ki. Ya, nanti mohon gabungannya bersama Barokatul Usman. Pantun ini spesial loh ya, sudah lama ngarangnya Ustaz Edi. Baik, kami persilakan Ustaz Ar-Rafiq Kemaru untuk memberikan pantun terbaiknya. Oh gitu ya. Oh dilanjut dulu Ustaz ya. Janganlah takut memperbanyak keturunan. Asyik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, rizki mereka Allah yang nanggung. Bagi orang tua janganlah bingung. Masya Allah. Baik Ustaz Azizi ada? Ada. Ya betul. Gantian semakin Ustaz. Muntah pantun nih Dari Ustaz Edi ke sampean. Marin tempian gula. Oke. Marin muntah pantun pian cetot eten. Baik, saya akan berikan pantun ini untuk Sabul Hajah. Iya. Kalau tadi untuk Fadil ya. Pungana ongku tuan rumana, Kak Tuan Ainur Rafiq sareng keluargana. Ampun lastareng nimang potrana, Nika vokalis pamilong salamat na. Asik. Aduh. Udah salah benar Ustaz. Diulang. Ulang apa? Tak ngiding. Nika bola minta mancing ki. Sekama katuan Ainur Rafiq badagi. Beda. Nika selempon nika. Tanya ki. Siapa hati anda pas sejasan? Saya genteng kada Ustaz. Oh kan itu. Saya genteng. Luar biasa ki. Tanya kita ke tuan rumah tat nika minta mancing napa toju. Minta ningkong. Biasa na munju toju bulan tak badeng Ustaz. Itu boleh mancing ki. Ki. Mancing waduh. Kak Tuan Ainur Rafiq. Orenga soker dari saleranang potongan lampe. Masya Allah. Urusan solawat pasti neng da ada.
mun bada saweran pas tulis sabar. Asik, asik. Nih ke benek yang tenyel tetat lakar kapeng tapan kosong nih kadang tadi sisi. Mata kosong mata jering juru mancingnya gua. Baik. Lanjut nih kak. Lanjut Ustaz Isi dulu, Ustaz Isi dulu. Ki impian pun kare cedot rogon kemarin. Iki. Mon kakak Ainur duce gentengan. Asik. Mulai alam daya bagunya merah. Mirip saharukan di kerobenan. Gula ding eding banyak pisina. Tore pasawer dusawerana. Aduh ya Allah pasaweran bolo sampean. Baik, mana Barokatul Usman kita lanjut ya. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa taraji. Atfaka ya hajiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa taraji. Atfaka ya hajiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa taraji. أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتراجي أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Aku senang tuan rumana, Bapak Ainur Rafiq nikah asmana, malam samankan nikah selamatan, peletah tangke yang cengkak kapina. Senang onku tuan rumana, Bapak Ainur Rafiq nikah asmana, malam samankan nikah selamatan, peletah tangke yang cengkak kapina. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa tarami. Al-Fatah ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa tarami. Al-Fatah ya jiratal alami. Bapak Ainur Rafiq tadi. Wal karami. Bila pendapat Pak Polo are Fadil etemang salamate Nguceng tatang ke Cukan kiai Yang beli embi Tuban kosateng Bila dapat ban Pak Polo are Fadil etemang salamate Nguceng Barokatul Usman Cukan kiai Dari bunganang Yang beli sapeng. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa taraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa taraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Dunyaman angku monyen asana. Eva Audio nikahnya mana? Areta Ahmad nikah Jogina. Dari Juko Insyaallah di sana. Dunyaman angku monyen asana. Eva Audio nikahnya mana? Taretan Ahmad nikah Jokina. Dari Kisatuko nikah Romana. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa tarani. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah
salamun alaik ya rafi'al syani wa tarahi al-fataya jiratal alami ya ulailal judi wal karami. Banyak anak sonak taki sombong umat ada kanjeng Nabi aja mau kuat yang leaki malih harmonis suami istri. Banyak anak sonak taki sombong umat ada kanjeng Nabi aja mau kuat yang leaki malih harmonis suami istri. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa tarani atfataya jiratal alami ya ulailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa tarani atfataya jiratal alami ya ulailal judi wal karami. Lama benteker ampun tempe hampir tanian nikah pun bersih bila oncengan nikah pun mulai ibu bapak anak akal bayar boleh. Lama benteker nikah tempe hampir tanian nikah pun bersih bila oncengan dikit pun mulai ibu bapak anak se akal bayar boleh. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa tarani al-fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa tarani al-fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Putra panika singa tetepan bila pun raja papentar pasopan paingat betul atas ranjang duse aku sampai labu nabang. Putra panika singa tetepan bila pun raja papentar pasopan paingat betul pada atas ranjang aduh se aku sampai labu nabang. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa tarani atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa tarani atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Luar biasa bro, barokatul Usman.